the People Party ula angkum balang menta tentang support Gar Hills kibakwa baga VVP ganwan manthawi kitnat ani ki jagat ngatrai kam ni ki wipat gejala jaga than sitai lami ngiru kikwa baga VVP ganwan bat kamtam ikikwa mantip ya kar kam trikam jaga ni kaseng wang kembau MP jaga seng oleh kendu yaki nengalam jongki trai time mulok apa asam kumbalang mentahi wang wipat gejala than sitai lami ni kamtam ya ki trai mulok kikwa pakana koi ka kenhur manja trai lang bat uba ada nul angru mana kalian jangka VP kanu panadien banyalam ya kini kanunya telang jengki try di time lok akatan stay lam ini ada kita ki diberi nepo rilum goro ki ba kwa kita ka VP te di prawn tak ne kata hi kumbakalong hi kadon ka jingtran naki riu don brom ki beri ki ba kwa e kelenti ka babet ka ko ba ka VP kan sedang bandrung support Garo Hills. Kita ada lagi berpensiun bagi kuat, let's say ban tiket buat akan by election. Jadi nak kalian cumi ke parti yang pak kuat yang mentah tiket. Nampak ni kuat, bakum bakalong hapo khas hills, tak kejing sopo, ki beri ki Kristian ini. Kamdei dah kata kejing songshit mah. Oh ki bapet let's say kelaban nong bagari dah kejing songshit beri kamdei. Ki beri ki sopo ikan nongrim balai ni sengi ke parti. Ngi kuat ru bangin dari ngi her Garo Hills, ngi her dah kata. Kalenti ke pangingin pensuku ngin pensai agajing siya nagalenga jonga ngala bupor bangan letno hakini ki hauni ubanai magidang don kini ki kam ki bakam ki mangari ban pendek sini te bandi tang Garo Hills kadon gajing pensno nakaleng ki nongelam nagani ka than chate lam ni yagani ka nongrim jonga Voice of the People Party kadon gajing kwa ikendu jigi nongelam na po Tripura nyalai kendo bagi nongelam jong ke ZPM Mizoram nang tadang hari ni kisni jangan sekretari jungi loi kendo ki nongelam hapo Assam jadi ki indigenous namar kadon ke jing Sophia jong ki Pak Dulum juga than chete lam ni bagadon ke jing sngo bangi don kam ban yeng kawai bot ki bedan ni nongrim ke scam banyada kerpang ya ka jinglong rai ke jinglong kerpang ke jing komki raimul ki trai ka hakini ki than chete lam badan kata lagi orang prima ki bon bagi indigenous ni try temulok ki pa ban yang kawai nak kalian ka kan sim ni am ya ka kan nyalam kan initiate ya kan hi kumbakalong hi ni laya pensno bat abang adon hapo Delhi hagapor bangalit bat attend ni vote taking ceremony kajong MP jungi ngalayo hi ban pensno ini ki para nongelam mo MP ni ki jelaba ni hap ban sutho bakum ki reulum ibadan cakap hang gadong sete lamini jogari dia ngin hap i lara kalong kumnu bandon ke jingnya sutho jingmut ban yeng namar ngin hap etum po be bikian juga sorkar dia ke belum persyak ya karukom perkhat ke jingi ke trai ke kan persyang nakali ka Voice of the People Party wat apreng ke jing kim juga por ke jing bun kam dari bangin reach out ikini ki dan bangin ya kendo ikini ki kino lam jing ki pat kicak beri haka dong ka than chai lam mut kadan ba trai ke jing thu juga parti ban penyeng kertong GHADC trai ha Garo Hills ngin numpak note banong ya ke GHADC ya ke MDC election Garo Hills te Enrique Chong kapor lara niyo ya kapor ta ba kulut kendian desi lara kapor ka sya ngila ban der Garo Hills te Henry ya mentahi ke jumperhat ke jung tolong baladani ni plek jumut hiya ka Arhupra ke MLA election Henry kimla ban tipat ke development ke bani agni ki hendia sni ki tidak mana. Ya.